haka keteng tu kesenong ni priang semua ya kini ya bayar makado kumuwe uang sponsor ya kan dia turnamen so ya gaji syah kebersang la sponsor da manu ngam kuat banjir keteng Henry ngam tip ese gadon gaji bakla hangeng kai kita di bas sponsor hak kebersang kira kentai no ese gadon kita na ai ka buram ko bakrao e ba bayam makdo bangala itu ithau ba khamtam nga de first pupil jong ipa jong bayam makdo ba kersai wata ngala itu ithau ba e nga ka buram ko bakrao ba ibn muslim ban sim ya ke ka banta ko bakrao muslim hasiteng ha ka jaka jong manu te nga ka buram ko bakrao tinama ba bayam makdo emla ban ko ya ke ni ko la ti ya kini jadi dar di bakamrang ba di bak petal Tony di bang itu tahu habarna nanti ba different masyarakat di bak present hak jaka jong ba bayam makdo kumbang ila sitip ba jadi ka ingelang kapalung kot kedui na kaliang jong i asan o i rangba senong bari mo bahay yang iway pa iway hakan ika janmit di haka kerteng jong iba bayahon lang makdo ngayeng hangni ban simya kan ika benta ban ay kaji kublay kamtam ya ki tim baro arkli lese lada kamgan nakaliang jong ki tim arki lese nakaliang jong iway pa iway lese inom la kan poy hangni ka madan ka jong ki dengan ai kublai ki tim tiba laya poi sa kan ke final ya ka kublai FC but ya ka King United FC apa deh na kasnong kendoso kanbain bat harang di hakan ke por na kaliang jongale se ka benta ka ba ngan ai jingkren